Tano detetuan niya pwede kuhin na akto con el 7 mga bata tauli rugby alina veteran sa Avenue Extension ay tarde. El Honorable John Dalipe, yaman dari kuhi con estos mga jovencito por causa con el mga reklamo del mga bibientes alina lugar. Tageria daw estos piedra ng mga tiendas si takeda sila hay con el rugby. Tiene que imbita sila con el mayores de estos para pwede dale consejo y mandari kuhi con el di ilang mga anak. Ya pwede kuhi yaton mga tanod no con este mga rugby boys alina veteran sa extension, ali cerca na hauna. So este mga bata noon ya pwede kuhin akto tan rugby itamen tan sa lawain alya na bakery. So together with the DSW City Social Welfare and Development Office, so asa kita counseling na parents kay deben no mga sila di mga bata na kamino tan rugby. Con estos mga jóvenes siya pwede kumpiska con el mga botelya, tiene pa mga rastro de rugby. Tanod siya man turnover kanila para na CSWD alina tetuan. Ya akabasa ka con el di ilang mga nombre, isiken el di ilang mga mayores. Ya kumpesa estos mga binsito kat tiene daw sila mga uban, tiene edad. Amol tabende kanila con este mga solvent katausa sila. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.